Amizi aga gatongozibwe harukwerebera primary school. Amizi garoho Banyuma ya Rotary Club yambarara ukora kuchondoza umugombora ya Kicyuzi bakashanga ngo ebyaro umushanjo harimo Rwenzige Katongore Karuhisi Rwebiyongi hamwe n'ebindi abatura bakabana batahamizige byagana barugagabana nenyamishwa abantu bayimbanywa amezi na nenzozo na nensere nenuma nenga buri kimwe cyona kandi bayimbarwara munonga abo kunyamizi mane konga hata yibakorira mizago abantu yibatandikiye kunywera mizago okurwara kuzirukuta kacendera bona abantu binje bakufa munonga bakufa umukogo ushanga ngo buri week zika abantu batahazi buri week ebiro mushanzi harimo abantu kumbako kandi tutakumanyana n'ikiko baretera bafu mwe no butwabona mizi marunzi aga kirindi ni tekateka ngo okufokwaza kucendera etumaziro miliyoni zkwingana 15 kandi uburingwa bwa mizi nubwingana kilometers 19 kurga source kuzatape zampyo project ermutapsi ashatu na mushanju kandi savinga ebyaro mushanju kandi toto y'abantu bakubenefitinga bona ngingana abantu kashanga okureba ku project egera arebererwe okurenga emyaka 20 Ishmael Mitoma president wa Rotary Club yambarara ashoborire nkoretirweho marakungambira kumpa report ngo chairman wa mizi so far aine miliyoni 13 plus account ezabantu bashororize so hajira katapa kafa eze sete ndozo kozesebwa karugaruzaho hajira mufure hajira pipe yabaruka kugitereza bakajure pe yaringa Mitoma agize ngo bakegesa abatura obwe barukutekaho ubuciko aha byaro oburareberere amizaga through the trainings groups zone mu areas ezi amizaga gakwikamo bino buciko bwa mizi kandi buri kaciko kine cha person uri kukerekitinga shiringi 10 user fees kwenda ngo nyencha kare kuturabe twagenze ko twahandinga over project age kibasike kurebera mizi gabo twayombeka na nebyigo bida amashomero bibira ahari kwerebera primary school kandi bibiri ari iringa primary school abiriho n'empaka zo kwegesa kunabo mu ngaro hagati y'abejo b'amashomero ga primary kandi bakuru bo buciko bwa mizi bakwasibwa amagari yo kureba ngo batambuzaje imirimo yabo Adolphe Ayureka TV West